Ni wirigiro bwakwa nwithirite wina ntuku njega ningukugwata ugeni kiri nteto cietu cerutha mugwanja na rweri tariki 6 mweri ni jwa mbere mwaka ni jwa 2026 ritwa ni Maureen Kinya katwambirie na rugono rwa unyomo rwa rwithiritwe rukioneka ntere cia Embu aria kana kamwe gakari karia kari gatigati ka miaka 5 mwanka miaka mugwanja mwiriji wa kukwethirite gatei ndene ya kambuni ya Roje ya Ewasco county ya Embu aria mwankira kagitene gakagutwita ruwone mwiri jwa mwana ujo jutiramenyeka Rita Mwaniki katumenyithie nkuruki. Mwana wa mwiritu wa miaka 5 uguo ni withiritwe auragitwe na gwikirwa ndari ya suitcase. Mwiri uyu ni ucokire wekirwa ndari ya itangi ria mai ria kambuni ya mai ya Ewasco. Ino ni mwena wa Gakindorire thiini wa wandi ya Mbeti North thiini wa gicigo mbunge kia Manyata. Ni kavunja vunje guku kiuthio gikarutanua ngothi agacoka riu maguru na njara igakonjwa pio tondu aroneka ai mwana munene agakonjwa ni thega vote kwiganira burifu kesire riu nie uguo niguo nona na nera Ngai ni tutumirwe andu a wendi mwega mauke matutethererie ni thega kumenyeke ni kana kanini gatai na methia ni ndu ya andu a Ngai mwana ucio auragwa. Kuringana na sivu wa mwena uyu niwe Joseph Mureithi, mwiri uyu withirirwe itangirire buya mateta mandu a mwena uyu ati gutire na mai na nivo aruti wira Ewasco maroririe itangirire na kwithira mwana uyu. Wandu aruti wira Ewasco kuthie gucaria manje kura maurite makora mai mavingitwe ni na suitcase alafu ile na mwana ambaye alikuwa amekufa urora imukuo na mwaka no sino twa miaka gute 5. Guko sivu akiuragia mundu aguonthe muteu mwana kana wize mwana uyu akorwo akivura rivoti niguo akorwe akimenyekana nuriku. Nenguria mwingi tu arama iko mai na information kama iko mai na undu message kana kwi mundu muteu mwana kana kwi mwana muru ma report thiini wa police station itabua makiria kana gatunduri kana mathie kwa DCI kana matuvure thimo ofisiri cietu na tugoca twire agirire. Uthuthuria ni wambiriritie kumenya uria ukoretwo agika giko giki. Mwiri wa mwana uyu ni utwarirwe thiini wa mochari ya Embu level 5. Ngiripotera Weru TV kuma kaunti ya Embu mbitagwa Rita Mwaniki wa Musiri. Na bondu kembithi kuma ntere chiaka akithinde ni award ya Thangatha ni bethirite bagitariria kurega kunganirwa kwao kumania na siasa bamwe baria baguchwa ite mwanya mono bakiorota baria baguchwa giti kia MCA bakiuga ati ni bethirite bakimakua amona kinya kuinyirwa kwethirwa bati kubagwata mbaru nandi ni bethirite bakimeneria untu bobo nene na kuga o mtu ari na kioto gya kuthura mutongeria uria we akwenda. John Thega na ripoti iji. Karia bana monombe mbithi kuma ntere chakathi wondi ya Thangatha gicigo bunge atigana East ibona nite kuria kuona kona muthuro munene ikira bakui bamwe ba siasa bara bakoromba giteke MCA wondi ino kwigo bambiritie bitina cha kurutagiri makania bara batako bagwata mbaru onto bagui mbicha tari mbega no ntutie muntu romba kura na lazima kana lazimithio rongi ukuringira kura na ndenda kuwa siasa te uthu timu yonthere kuromba kura inkuromba barombe kura chao na there ibarekane na kuromba kura cia andwa kana cia bitina kana cia kuruthania antu bara bangi ukiakwethera mwenda katwa mwa kura kenda tutura nyankine kwete mwa kura bo mwa nyankine kura kwina atongeria berigirite lakini atongeria bau bati batu kwithira bakiro yana batwe nitubatire kwithira muntu akimenya aragia kura kentukwe kura nyamara atigamba kwa na bitina bambere khabadio mwelenka ukauranya lollipop mburo kankwenda kuira mwana no yoro kuociere muntu ntoiweta yes methio kango kuira ma ganiro ni gatika wone nkeri batwe tutena kinao no tututimea wito tuko kwenga stasio sikuthio lonko tuko na machete na waba ociariria batokuwa bakungera na bareta baina power cia muntu awetwa mwenda methio iweta ende nkauria atiri ingi batu tuweta tuko kana tutinaki
na aria ndi barombete mpangi ciokale kuigwici kuthungira ntubu na mpwi no ntubu kagenda uko wendete ntere ino tukiwa twakinya mwanko 2027 kiri kithurano kinene mantu bomba kuigua makithuka kinya nkuruki no ntontheto ira ikwendelea ndene ya community ya Nyankine kiri antu bathangatha want intheto nende ciena kumankania muno na tukuriara muno netia twetito ciethira kiri kithurano nekira kinene inkoria thirikari nene twa security no ntu mwanka thayo te security tweneo ukia kwethira to support muntu kokwirwa mwanka mucie twina mwana auriri mithanku menea achagirite otirine twina mwana omwana ora ni ora nkuona na irindisi yai no ntuba siasa na unige ndokera kimagetia ne anto kuriga bese tairia bange baira ngakora ngawita njara ngakubwethia asia tutena security muntu asia teria muntu ategerwa akayokerwa talia asia tugakua theri na inya muntu ateta barabara ne ationa bia weta ate bia gwirigira asia no kera ntomurome asia nambi na weta ta barabara na nena pesa ndeto cia kwatithakia twana tutu nini yontu kana ka watithitie mutuma Festus abuthitie makosa no nturi kana kaku ikambloga tu imantu tugakuwa Facebook akawa na urakwenda support lakini omwikiria kwa ndisi yai kwito tromba kura cieto andwa mwenda kana ne imantu mabyo tubangirite thayo wetu tisho tena ite awone tere utetobunga tuinthe kiripotera ndo cha weru kuma ntere cha kathi wondi ya thangatha tigana central giciko bunga tigana east mbeta wa John Ndhiga. Musiasa Martin Kimathi kuma Igembe Central nethiritwe akiorota utongeria bwa mubunge Dan Kele uria akagitene kamwe ethiritwe akiuga ni mantu ja mathuku akijara jethiritwe zakioneka ndene ya gicigo giki aria nande musiasa uju Kimathi ethiritwe agitariria kinya gutina weti na mbere bura bwithirite bukioneka ndene ya gicigo giki muno akiuga ati mbecha inyinge ni chithero tigitonya ndene ya gicigo giki ende kote weti na mbere kana kinya mirandi iria ithiritwe ikioneka ikumanisha kinya wamba wa mbesa cia public wamba wa BCDF ibatu tongeretie Dagitari Martin Kimathi orane musiasa Igembe Central na kinya ali mutongeria wa ambe ombethi entere oino na meneretie miadio ya mubunge wa Igembe Central Dan Kele aigwitikite akiaria na gucokeria akaire Igembe Central yongoza nangu ati Igembe Central itongoretie na mantu mathuku ake no akiuga akinya maendeleo no ayo itongoretie kwithira gutena maendeleo. There is nothing within development project kinyemo mheshimiwa ana initiate ne ato tuta antu bantu obwo no ntu kinya weku akore ikaru Jumaine mwanga ta Jumaine ta kinya na to tu antu bantu kuma huko neko mbese kukwithia end quarter kiengo mwanga ta NDCC itakwa mbesa milioni 10 na to antu Igembe Central pale ndo ukakudha wanu wengine ali mbara ya bonde Igembe Central wabali nga transfer bonde no rabenga na biasi ndiye kwa tukuya bonde na tubaku bisine nduguite kuraya tuweka mantu onde werune na mitandaone kenda antu Igembe Central amba kumenya na antu bai kubeyera biasi ndiye kuskuru akiuga amwana kwithirwa mubunge ujo na kuga ati Igembe Central ni tongorete kinyana anto bantho gutire uthuthuria abonaneti ati onto bobi boma no ende amwana ogo akiuga itaka mubunge ujo wewengwa kinyago ya taisa sawa. It is in the public domain ni kona nia ntugo atwarika velwa musemo ni president Ruto na Ruto eka ni sende imuntu ondo ake otomba kurika na litora president akamwita president Oburu Odinga mamangina iwomba wetha wena ndura nyinge nkodoku ya karibe Igembe Central you are wrong no tukumenya kiroko dhibia antu Igembe Central ni ata mheshimiwa au tuta antu bantu atwe no tutamurigire kura kantu antu bandole ili mwana antu bantu tumwitera ini bakiringa kura iyo no sababu mheshimiwa kile orambiri otwita maruki orambiri otwita antu bantu orambiri kwote yuto kumenya nibo no tubatu aturaya tumena no to atuyura simedo 2027 ikinya we should protest at the ballot. Kuma Igembe Central Petan Class Chabare
Nabo aciari amwe na kinya aritwa bakuru ba cukuru ya primary ya Kigoma Nterechia iguru nendene ya Tigania Central ne bonanitie kurega kunganirwa kwao kumania na miako ndene ya cukuru ezi arana ndibethirite bagitari ya kinya irasi ni bitho kubo nene bakiorota mwarimu munene na kumuritira mukana jwa gutigira mwaka jo ate irasi bibi ni bikwagirithwa. John Thega na riboti iji. Amwe baciari na arito batene bacukuru ya primary ya Kigoma irari ntere ya iguru ne wondi ya Thangatha Tigana Central giciko bunge Tigana East bonanite muthuro umunene nontu borungamiri bacukuru eno ira bakuga miako ikarita maganjo untu bakubi bocoke kithomo na nyuma bonene kiri ntere ino iguru ne kashkiro pwira twene oni kithomo. Our parents invest in education. No kiethera aciari beto iba ku invest in education. Gintu kira tutitikiria turi a youth tutitikiria na betu gutuika baithomaira tirine we ya class ukethera class gutina iti class gutina ibobibugi itirine ana bakuria zikora use sa competition as school we uka compare school to other school to very poor ukaili ukaona ila sia bira bitena desk ni ndio tikete kuisia unikangire ita replace no ira endre ukaila condition ira ana bakuriga itebi bakalela very poor ukaila stima si damaged every disk kireana eto koria and teacher they are accountable for anything kithemo kuyako ya chukuru iri ya inayekawa in our school we differentiate staff room, we differentiate classes, we differentiate stores. Tu ya ciari etuthurite kamiti twithura kamiti ikaritwa igaikirwo engi newe wikirwa engi tutikwithirwa tukiuciso ya ciari ewe thurie njaro no mithurite imwarimu iruto kana no kana igachagwa kana wota yani mwana ora monini mwana PP1 agita kioro watu kana kibindete na ngambuti kinangu makoro ni kuno tubwa burage ya kiboboi na arende banengerete mwarimu munene wa cukuru no mwanka muthiani wa tamu ino kwambire muthenya we mthi bakiwa mweri wena bakaya kaire na bakaiwa bayite kuwata machokio imbi nontu mwarimu uyu munene thiritwa kiriwo gucukuru ino kithira pe the master of which nwe one of the school akuringana na ora school yetu ekaritha hii tunampea amnesty ya mieri 3 thai mweri wena tukiya holiday turenda kwithia school yetu esensetie athe the situation school yetu ekaritha hii mweri wena tukiya tukaya ora Biblia uga devils goes and come into sevens tukaya into sevens ukethia kaya muremete meakithia erete and community but we are capable management chukuru oya boko lini yawa toba atmetambia 4 months tukaya ringe mweri wena na kethia uthi atua bakathia bai kuyukia batwe as the representative of our community tukaloama na toloama batenda bora bokaona kana nyo batetikiria uoni kabankwite kana nkangero no tuba school ntetikiria school wa we will fight and make sure to unite na to bring the Kigoma primary into right direction. Thomas Matamia 3 months morio nyanto ya toeleze impikito. Ki report la mtocha wero kuma Nterechia iguru ne Tigana Central giciko bunge Tigana East mbeta wa John Thega. Itana mbere kurumira nteto chetu nchokerete nyuma kagita agati kuraja nkoretere nteto yingi. Football fans, Azam TV has you covered. Watch the Kenyan Sports Pesa League, CAF, NBC Tanzanian League, Italian Serie A, Spanish La Liga, German Bundesliga, Saudi Pro League, and Carabao Cup. Plus, catch all 52 matches of the African Cup of Nations live from 21st December 2025 to 18th January 2026. Call 0709 844 000 or visit any Azam TV dealer today. Looking for a reputable institution of higher learning? Enroll at Jordan College of Technology, Thika. We train marketable and skills-based courses in journalism, engineering, catering, food and beverage, hair and beauty, fashion and interior design, tourism, ICT, business, medical, short courses and driving. With fully equipped, cutting-edge facilities, affordable fees and exciting co-curricular activities, Jordan College is your best choice. Apply now for our January intake and train with the best. Visit us at our new Ultra
modern campus, Jordan Towers, Thika Town. Jordan College of Technology, the leading TVET and medical institution in Kenya. Igitara thigonko ni igitara kwijamo gukenera na biro bire nankanya ni gintu kia gitomi muno kirigikeno kianja ibwaga akenya no ntubwa kuthura na gwitikia Raha Premium Kavagara, Raha Premium Gano na Joy Max Mivoko Flower na gututwikire namba 1 nthiguru yonthe. Ibwaga okaireke distributors na endia bonde Kenya yonthe ni ntubwa gutigira onja iri na Raha Premium. Joy Millers Limited nigo kwendera thigonko iri na gikeno na mwaka jo mweru jwagirite. O kiroto nigitagia kugwatiro na kwigikwa ura kubatere kenda kiujurana o ikinya rionthe iri batere kubangiro bwega na nikyo aja Golden Pillar Sacco twigika mibango yaku na kumitwikithia ya umithio igwatire niro riro gikundi kienu kana group loan na mainde kumija muditho jwenu bwajweka nyuma ya mweri jo mwaki na mari ni jamwanka mieri 18 ki aja Golden Pillar Sacco no igwatire salary loan na mainde jatantutu ja muchara jwaku na kagita kurea ni mwanka mieri 36 no kubanga kugura ngari. Asset financing yetu nirungamaira 75% ya maguri jangari no gatumira logbook yaku ja security na guti garanto kwendeka. Development loan ukona mwanka mainda jana ja mudhidojo waku arimi beria nabo iba kuguneka nene na maziwa loan nabo arimo batie si iba kuguneka na rondo 1% interest o mweri na marine mwanka mieri 96 arimi bakawa nabo iba kuigwatira coffee advance na nusu ya marija ukabere na gutina guarantors kenda kugwata nteto nkuruki riongera rwangirwa turarunda rure yakwi nagwe kana uturingire thimu kurukira 0702140140 kana uriongere mutandao jetu nechu www.goldenpillarsacco.org. Golden Pillar Sacco, together we prosper. Huyu ni Brayo. Hii Brayo anadai tu furaha. Akajiambia hatatulia hadi ipate. Akapiga maraundi hadi siku moja furaha ikapatikana. Tumefungulia Value Hickory C upate furaha. This festive season, dial *423# to reconnect and stay connected to GoTV Value for only 599 Kenya shillings. Aldogani skuru ireretaga ugaruruku buthongi uturone ni skuru iria kuwezaga muchemo jo campus ora kubatere tukugwate ugeni Kenya Methodist University itukurite bunene na twatwika skuru iri na nkuma na igwata kiri sekta ya mathomo jeguru turi nari tukuma nkuruki nthiguru 34 campus chetu ni Meru, Nairobi, Mombasa na Kinyathi Kemu TVET Institute na nituwejanaga mathomo kathumba kiritengo mwanjiza PhDs, Masters, Bachelors, Diploma na Certificate. Kumani na onture bwetu bwagi Kristo na guchiatira gukiria kithomo no twitite na mbere gutongeria kiri gutigira turi na mugongo jo kurumira kithomo. Tonya narua Kirithi Kemu TVET Institute, the School of Business, Medicine and Pharmacy, Health Sciences, Science and Technology, Computing and Informatics, Economics and Political Science kana Education and Social Sciences. Nuntu bonte tonkuruki turingire thimo kurukira 0724256162 kana 0725751878 kana uriongire mutandao jetu ni www.kemu.ac.ke kenda uchiandikithe kirujukania bwa January. Kenya Methodist University, the future is here. Mama Kanana, miuzie kwa unga. Unga yangano faster. Madhe, kama kawa. Ala, bona huo? Wow, usema ndio siri. Siri ni unga wa Nice ambao ni 100% extra premium. Na bei yake ni bora zaidi na ni nafuu. Pia Nice Extra Premium walituzwa kwa kuwa premium nambari 1 kote nchini. Kweli, unga ambao ni 100% original extra premium. Na unga wa Nice Extra ngano unakupa mandazi, keki na chapati nyororo na tamu. Na mchele wenye ladha tamu na harufu ya kuvutia ni Nice Pure Pishori kutoka Nice Rice Millers. Mwea. Nice na Nice Extra Premium. Feel the pure, unfiltered power of football on Star Times. And he's
Football as it's meant to be. That's the Bundesliga experience. Renew your subscription today at only 329 Kenya shillings for Nyota Bouquet on the aerial decoder. Feel the passion, artistry, and strength. La Liga brings you flair and creativity of Spanish football. The rising stars of the Saudi Pro League, the high-stakes energy of the Saudi Super Cup, and the unpredictable